همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 20 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт шаҳраки нави саноатиро ифтитоҳ намуда, ба фаъолияти 3 корхонаи калони саноатии ҷамъияти соҳамии пӯшидаи Сантайлс бо зиёда аз 650 ҷойи корӣ оғоз бахшиданд ва ба бунёди 3 корхонаи дигари истеҳсолӣ санги асос гузоштанд. 20 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт шаҳраки нави саноатиро ифтитоҳ намуда, ба фаъолияти 3 корхонаи калони саноатии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Сантайлс бо зиёда аз 650 ҷойи корӣ оғоз бахшиданд. با آماده شدن 3 کارخانه دیگر که سنگ اساسشان همکنون گذاشته شد، شماره کارگران در این شهرک به نزدیک 1200 کس خواهد رسید که از آنها بیش از 300 کس زنان و دختران خواهند بود. تأکید باید نمود که معاش کارگران از 4500 تا 12000 سومانی است. سنگ اساسی این 3 کارخانه و شهرک صنعتی نیز که در مهلت نچندان زیاد به کار آماده شدند، از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گذاشته شده بود. 3 کارخانه که در شهرک نوی صنعتی به کار درآورده شد با خرج قریب 800 میلیون سومانی از جانب صاحبکاران همت بلند وطنی با وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی نوی ساحه و از جهت اکولوژی به ضرر و به خطر بنیاد یافتند. مبلغ عمومی برای این 3 کارخانه فعال گردیده و 3 کارخانه دیگر که در مهلت کوتاه ساخته خواهند شد نزدیک 2 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد. از 3 کارخانه فعال شده یکمش با 2 خط تکنولوژی و استحصالی برای تولید سفالک و کاشین‌ها و سرانید آماده شده است که محصولاتش عوض کننده واردات و هم به صادرات نگرانده می باشد. اقتدار استحصال سفالک و کاشین و سرانید در کارخانه در یک سال 6 میلیون و 500 هزار متر مربع را تشکیل می دهد که 3 میلیون و 500 هزار متر مربع سرانید می باشد. طور ذکر گردید حالا همه ساله بیش از 10 میلیون متر مربع سفالک و کاشین و سرانید به تاجیکستان از بیرون کشور وارد می شود و اکنون زیاده از 65% طلبات کشور به این محصولات در همین یک کارخانه قانع کرده می شود. در کارخانه سفالک و کاشین و سرانید که محصولاتش با طرح و نمای گوناگون و نقش و نگار ملی و جهانی آرایش داده می شود، از 11 نمود اشیاء خام استفاده می گردد که همه از داخل کشور با خرج نسبتاً کم دسترس می شود و این عامل باعث کاهش یافتن ارزش اصلی محصولات و ارزان شدن نرخ آن در بازار می گردد. ما تکنولوژی چاپی رسمی را استفاده می‌بریم که به ما امکانیت می‌دهد محصولات را بسیار برآوریم و با صفت بلند
дар корхона мо нақшу нигори миллиро аз навсозӣ карда дар сафолакҳои худ дар баробари нақшу нигорҳои ҷаҳонӣ ворид карда истодаем. корхонаи мазкур бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизот ва техникаи муосири истеҳсолӣ ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй муҷаҳҳаз гардонда шуда дар тамоми хатти истеҳсолот технологияи муосири рақамӣ истифода мешавад. арзиши сохтмону омодасозии танҳо ҳамин корхона 500 миллион сомониро ташкил медиҳад. корхона ташхисгоҳи худро дорад ки дар он аз ҷумла 40 зану духтар бо истифода аз таҷҳизоти пешрафта сифати ашёи хом ва ҳам маҳсулоти тайёр ва мутобиқати онро ба талаботи стандартӣ санҷиш мекунанд. дар ин ташхисгоҳ ҳамчунин имкон аст ки тамоми маъданҳои кӯҳии дигар низ санҷида шаванд. дар озмоишгоҳ 12 нафар лаборант ва муҳандис кимиёгарон фаъолият менамоянд. вазифаи асосии озмоишгоҳ яъне назорати воридоти ашёи хом аз қабили каолин, оҳак, санг, каламид ва дигар ашёи хоме ки воридот мешавад барои истеҳсоли сафолаки заминӣ, сафолаки деворӣ ва инчунин газоблок. ҳамаи ҳаминро хусусияти физика химиёвӣ ва химиёвии онро муайян менамоем. баъд аз муайян намудани ашёи хом ҳар соата маҳсулоти тайёр намунагирӣ гирифта мутобиқи рост ҷавобгӯ будан ё набудани маҳсулотро хулосабарорӣ менамуда пешниҳод менамоем. таҷҳизотҳое ки барои муайян намудани хусусиятҳои физика-кимиёвӣ ҳаст, таҷҳизотҳои аз замонавӣ мебошанд. ҳамаи инҳо аз санҷиш гузаштаанд. инчунин барои муайян намудани таҳлили кимиёвӣ таҷҳизотҳои рентгенофлуоресцентӣ истифода мебарем ки истеҳсоли Англия мебошад. дар муддати 10 дақиқа натиҷаи кимиёвии маҳсулот метавонем натиҷабардорӣ кунем. мақсади озмоишгоҳ маҳсулотҳое ки корхонаи мо мебарорад бояд ба тамоми талаботҳои ҷаҳонии стандартӣ бояд мувофиқ бошад. بعد استحصال سفارت ما رو وارد در تجهیزات مستحکمی تعلیم نموده مستحکمی سفارت رو تعلیم میکنیم که این حال مستحکمی 636.4 نیوتن رو تشکیل میده و این سفارت به استانداردهای بین‌المللی و قراری جوابگو است. در این کارخانه 400 نفر با کار دائمی و معاش بلند تأمین خواهند شد. дар таърихи тоҷикистон корхонаи сантез аввалин корхонаи сафолатбаронӣ мебошад. дар он технологияи муосири замонавӣ ба назар гирифта шудааст. барои омӯзондани мутахассисо бисёри мутахассисоро мо ба давлати ҷумҳурии халқии Хитой сафарбар карда аз он ҷо технологияи замонавиро омӯхта ба онҳо омӯзонда ва ба кор ҷалб кардем. ногуфта намонад дар хатти истеҳсоли сафолатбарорӣ мо аз ҷумла бонувон занҳонро бисёртар ба кор ҷалб карда ҳастем. хатти истеҳсолии сафолатҳо бо ангиз ба назар гирифта шудааст ки ин технология муосир замонавӣ мебошад. корхонаи дуюм ки ба кор дароварда шуд ба истеҳсоли хишти сабук газоблок нигаронда шуда бо харҷи 150 миллион сомонӣ омода шудааст. хишти сабуки корхона пурра ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй буда аз хишти маъмулӣ 3 маротиба сабуктар аст ва ҳамчунин садо ва гармию сардиро намегузаронад. ба сифати ашёи хом дар истеҳсоли хишти сабук асосан оҳак истифода мешавад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона аз кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ворид гардида маҳсулоташ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй аст. ин намуд хишти сабук низ ивазкунандаи воридот аст ва оянда ба содирот ҳам
равона хоҳад шуд. иқтидори солонаи истеҳсолии корхона баробар ба 250,000 метри мукааб хишти сабук аст ки беш аз 30% талаботи шаҳри Душанберо қонеъ менамояд. хишти сабуки ин корхона дар оташ намесӯзад, гармию хунукиро намегузаронад ва арзиши аслияш паст ва нархи фурӯшаш ҳам нисбатан арзону дастрас аст. дар корхонаи хишти сабук 190 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кор мешаванд. корхонаи сеюм ки дар деҳаи харангони ноҳияи Варзоб бунёд ёфтааст, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт. корхона бо харҷи 100 миллион сомонӣ бунёд ёфта, иқтидори истеҳсолии он 80,000 тонна оҳак дар як сол мебошад. дар он 60 сокини маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. истеҳсоли оҳак ба таври экологӣ ва безарар ба роҳ монда шудааст. он дар корхонаҳои саноатии кишвар, аз ҷумла дар бахши металлургия ва ҳам дар истеҳсоли хишти сабуки сохтмонӣ ба таври васеъ истифода мешавад. корхонаи мо ашёи хомро аз наздикии худамон ки назиёда аз 2 километр оварда дар инҷо тайёр мекунем ба печкоҳо ва баъдан ба заводҳое ки бо вобаст ба инан аз ҷониби кафел тайёркунӣ, симент тайёркунӣ ва газоблок тайёркунӣ ба он ҷо равона мекунем. сабаби дар ҳамин ҷо корхона сохтан албатта дар наздикии кӯҳе ки аз ҳамин истеҳсол мешавад ба хотири ҳамин дар ҳамин ҷо сохтагӣ аст. баъди баровардани оҳаки похса ё хока мо албатта ба лаборатория мегузаронем ки ба стандарти умуман ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. ҳамин ро гуфтанем ки корхонаи мо аз ҷиҳати экологӣ беҳад тоза буда баъди сӯзондани санг хоку чангро кашида ба воситаи филтр умуман дар даруни об омехта мекунад ки ба муҳити зист халал намерасад. пас аз ба кор даровардани 3 корхона ва шиносоӣ бо маҳсулоти онҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони 3 корхонаи дигари саноатӣ санги асос гузоштанд ки ҳар се бо техникаю таҷҳизот ва технологияҳои муосир ба истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва содиротӣ машғул хоҳанд шуд. ҳар се корхона ки яке барои истеҳсолу ғанигардонии кварц, дуввумии шишаҳои панелӣ ва сеюмаш барои тавлиди зарфҳои шишагӣ пешбинӣ шудаанд, як силсилаи ба ҳам алоқамандро ташкил медиҳанд, зеро аз маҳсулоти ҳамдигар дар раванди истеҳсолӣ истифода мекунанд. корхонаҳо басо калон ҳаҷм хоҳанд буд, зеро онҳо бо харҷи беш аз 1 миллиарду 100 миллион сомонӣ омода хоҳанд шуд. барои бунёди корхонаи кварц 150 миллион сомонӣ, корхонаи панелҳои шишагӣ 650 миллион сомонӣ ва корхонаи зарфҳои шишагӣ 380 миллион сомонӣ равона хоҳанд шуд ки ҳама маблағҳои соҳибкорони ватанӣ аст. ҷои зикри хос аст ки корхонаи истеҳсол ва ғанигардонии кварц ки маҳсулоташ дар бахшҳои гуногуни истеҳсолию технологӣ
استفاده خواهد شد بار نخست در تاجیکستان بنیاد می‌یابد. این کارخانه باعث واردشوی کشور به مرحله صفت نوی تکنولوژی خواهد بود، زیرا کوارتز غنی گردانده شده در استحصال نمودهای گوناگون شیشه، سفال، آلات برقی و الکترونی و اپتیکی، لنزهای بلند صفت، گنراتورهای اولتراسدا، تجهیزات ساحه علاقه و هم در بخش زرگری استفاده می شود. رویپوش‌های کوارتزی همچنین برای محافظت رنگ ماشین‌ها از تاثیر آفتاب و سردی و نمی مفید است. اقتدار کارخانه برای استحصال 130,000 تن کوارتز پیش بینی شده. در آن بیش از 180 ساکن محلی صاحب کار و معاشی بلند خواهند شد. کارخانه دوم برای استحصال پنل‌های شیشگی پیش بینی شده است که با مبلغ 650 میلیون سومانی بنیاد گردیده. اقتدار سالانه آن 10 میلیون متر مربع شیشه با قطر و اندازه های گوناگون می باشد. در این کارخانه بیش از 150 شهروند تاجیکستان صاحب کار دائمی خواهند شد. پنل های شیشگی از این کارخانه از کوارتز غنی گردانده شده کارخانه همسایه‌اش استحصال شده، محصولات از جهت تکنولوژی بلند صفت و دایره استفادهش خیلی وسیع می باشد. شیشه های این کارخانه نه تنها در ساختمان بینای و انشاءات بلکه در تکنیک و تجهیزات گوناگون برقی، الکترونی و اپتیکی و عموما استحصال تکنولوژی عالی استفاده می شود. کارخانه استحصال شیشه های پنلی نخستین کارخانه نوع خود در تاجیکستان بوده. محصولات آن دارای اندازه، حجم، قفسی و رنگ های گوناگون خواهد بود. کارخانه امکانیت دارد شیشه های پنلی تفسانیده شده با آتش و گرمی و خنکی تاب‌آور را با رنگ های سیاه، یاددار و غیره طبق فرمایش به مزاجان خود استحصال و پیشکش نماید. نصب چنین شیشه در تریزه های کارخانه و خانه های استقامتی از جمله باعث حفظ اشیا و جهاز منزلی از تاثیر منفی آفتاب می‌گردد. شیشه این کارخانه همچنین از جهت اکولوژی و تکنوگنی به خطر و به ضرر است، زیرا هنگام افتیدن و یا برخورد به چیزی نمی‌شکند و با پاره‌های برنده پاش نمیخورد. در کارخانه شیشه همچنین کارگاه کارکردی دوباره پرتوهای شیشگی بنیاد می‌یابد که با اهمیت زیست محیطی خود همچنین یک نمونه استحصالات سبز خواهد بود. کارخانه سیومی که سنگ اساسش گذاشته شد به استحصال ظرف‌های گوناگون شیشگی برای محصولات نوشاکی و خوراکواری و دیگر احتیاجات روزگار ضروری پیش بینی گشته است. در این کارخانه بیش از 130 شهروند کشور صاحب کار دائمی خواهند شد. کارخانه با اقتدار استحصالی 45 میلیون لیتر ظرف‌های شیشگی اندازه و گنجایششان گوناگون در یک سال آماده خواهد شد. این حجم استحصال امکان می‌دهد که احتیاجات تاجیکستان به ظرف‌های شیشگی 100% قانع کرده شود، زیرا طبق معلومات آماری حال و همساله در حجم حدود 40 میلیون لیتر این محصولات از خارج کشور وارد می شود. گذشته از این ظرف‌های شیشگی این کارخانه کاملا زمانوی بوده. از محصولات قبلی که در زمان گذشته استفاده می شد با کلی فرق می کند. به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که در بالای بام هر سه کارخانه بنیاد شونده پنل های آفتابی نصب کرده خواهد شد که 30,000 کیلووات برق استحصال خواهند کرد. این شهرک نوی صنعتی همچنین دارای منبع دیگری خودی نیروی برق خواهد بود، زیرا گرمی که در آتشدانها برای استحصال محصولات حاصل می شود به تولید نیروی برق نیز روانه می گردد. برای این کار در اینجا توربین های مخصوص نصب کرده می شوند که از گرمی آتشدانهای درازیشان 200 متری کارخانه ها استفاده کرده نیروی برق تولید میکنند. نیروی برقی به این دو طریقه در این شهرک صنعتی استحصال شونده 90% طلبات خود را قانع می نماید که باعث کم شدن ارزش اصلی محصولات می گردد. کارخانه های این شهرک صنعتی برای پختن و گداختن محصولات خود از گرمی انگشت و گاز استفاده می کنند و جای ذکر خاص است که گاز در اینجا از انگشت حاصل کرده می شود و این کار نیز با تکنولوژی بلند معاصر به راه مانده شده از جهت اکولوژی به ضرر و به خطر است. اطلاع داده شد که این شهرک نوی صنعتی در میدان بیش از 37 گکتار زمین بنیاد می شود که قبلا به یک پرتوگاه عظیم صنعتی و ساختمانی
تبدیل یافته بود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران وطنی برای این اقدام شایسته بنیادگرانه اظهار سپاس نموده. با خوشنودی تاکید داشتند که اکنون در اینجا یک شهرک زیبا و دلکش و از جهت تکنیکی و تکنولوژی نمونوی قامت می‌افرازد که بازگوی از رشد و نموی نوی صنعتی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان عزیز است. ادامه اخبار. استقبال از استقلال کارهای سازندگی در کشور وسعت می‌یابند. معرفی بهترین فیلم‌های منطقه در سینما جشنواره دوم بین‌المللی تاجیسامان. رشد ساحه کشاورزی عامل مهم تامین جایهای کاری فراوانی بازار و تحکیم امنیت عضوخواری در کشور. استفاده مقصدناک نیروی برق، طلبات زمان و کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. роҳи автомобилгарди душанбе кӯлоб хӯроққулма яке аз масирҳои муҳими стратегӣ ба шумор рафта дарозии он зиёда аз 1000 километрро ташкил медиҳад. Ин масир бузургтарин вилояти ҷумҳуриро бо пойтахти кишвар шаҳри душанбе мепайвандад. Дар гузориши навбатӣ ҳолати воқеии қитъаи роҳи дарвозванҷ даромадгоҳи ноҳияи Рӯшон манзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. 27 сентябри соли 2021 در روزهای تعجیل از جشن 30 سالگی استقلال دولتی در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه درواز با تطبیق لایحه و ساختمان کارهای بنیاد و نوسازی راه اتومبیلگرد دروازونج در آمدگاه ناحیه روشان آغاز بخشیده شد. این قطعه راه از بین قطارگاه‌های درواز گذشته در مقیاس جمهوری راه دشوارگذر محسوب می‌یابد و سالهای طولانی تعمیر اساسی را ندیده بود. 15 آگوست سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جریان کارهای تجدید و نوسازی قطعه راه دروازونج در آمدگاه ناحیه روشان بازدید نموده برای با صفت بلند به انجام رسانیدن کارها مسئولان را وظیفه‌دار کردند. نهایتاً 25 یونیو سال 2025 ضمن سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه ماشینگرد قطعه دروازونج تا دروازه روشان مورد بهره برداری قرار داده شد. بعد پورا تجدید و نوسازی کردن این قطعه 16 کیلومتر کوتاه گشته در عموم 92.3 کیلومتر را تشکیل داد. در این قطعه در اساس لایحه ساختمان 15 پل ماشینگذر، 2 نخ با درازی 5200 متر، 5 دالان ضد ترموی با درازی 438 متر، 22000 متر کنار دیوارهای آهن و بتونی و سنگی، گذاشتن 200 قبور آبگذر و چراغانکنی 14 دهه ناحیه‌های دروازونج با درازی 17 کیلومتر به نقشه گرفته شد. معیار و قاعده های ساختمانی در این قطعه به درجه سوم تکنیکی داخل می گردد. راه بنیاد شونده از 2 خط حرکت عبارت است که پهنایی استانداردی آن 12 متر را تشکیل می دهد. قسمت پهنایی راه ماشینگرد 7 متر منفرش گردید. در اساس دستور هدایت های پیشوای ملت کارهای باقی مانده ساختمانی در این مسیر تا ماه اپریل سال 2026 به انجام رسانیده می شود. تمام مسائل‌های در ساختمان راه استفاده شونده قبل از استفاده از سنجش آزمایشگاه گذرانیده می‌شوند. صفت آنها معین کرده شده در حالت جوابگو بودن به معیارهای راهسازی بعداً در ساختمان راه استفاده برده می‌شوند. مسائل‌های ساختمانی باید دارای خصوصیت‌های خاص مکانیکی باشند که قابلیت استواری
و باربرداری واسطه‌های نقلیات گرانوزن را در تغییریابی اقلیم یعنی گرمی و سردی هوا تامین نمایند. امروز از آبادی‌های شاهراه دوشنبه خاروخ قلمه قد این جاده تخت و هموار دیه و شهرک‌های نو پدیدار آمده همزمان در رشد ساحه سیاحی در مملکت تأثیری خوب گذاشته است. پاداش زحمت و تلاش‌ها و تدبیر اندیشی‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت بهبود بخشیدن جاده‌ها است که تاجیکستان از روی صفت راه‌ها در اتحاد دولت‌های مستقل جای دوم و در آسیای مرکزی زینه اول را اشغال می‌کند. تاجیکستان صاحب استقلال در رده‌بندی دولت‌های جهان با این نشان دهنده یکباره 20 زینه بالا رفته از زینه 70 به زینه 50 گذشت. نهایتاً با تجدید و نوسازی انفراساختار راه و نقلیات در 5 سال اخیر طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی موقع تاجیکستان در رده‌بندی جهانی از روی نشان دهنده صفت راه‌ها در بین 165 دولتی به تحقیقات فرا گرفته شده از زینه 50 به 44 برآمده باز 6 زینه دیگر نسبت به سالهای قبلی بلند گردید. این هم در حالی است که تا سال 1997 همگی 42% راه‌های دارای اهمیت جمهوریوی و 20% راه‌های اهمیت محلی داشته منفرش بودند و خلاص که از آن 73% در حالت پست، 26% در حالت میانه و تنها 1% در حالت خوبی تکنیکی قرار داشتند. این راه ولنگار رانندگان و مسافران را سری هر قدم به مشکلی روبرو می ساخت. کوههای سربگردون وادی درواز و ونج که راه بین المللی از میان این قلعه‌ها عبور میکند کاری سهل و ساده نبوده. این مسئولیت را تنها مهندسان و راهسازان این قطعه راه بر دوش خویش گرفته بودند. مهندسان و راهسازان با عزم و اراده قوی خویش سینه این خاراسنگ‌ها را شکافته و هموار ساخته مرحله به مرحله برای نائل شدن به هدف خویش و سبک ساختن مشکلی چندین ساله مسافران و رانندگان زمینه می‌گذاشتند و حقیقت را بی پرده روشن و واضح برای مردم بیان داشت. امروز شاهراه با انشاءات بزرگش در خدمت خلق قرار دارد. این مسیر همان شاهراه بزرگی ابریشم است که احیاگر آن در زمان نوین سرور دولت تاجیکان محترم امامعلی رحمان می باشند. در حقیقت این روزها را کلی مردم درواز بدخشان آرزو داشتند. اگر شخصی که با چشم به نزدیک بیاید ببیند بعد به قدر قیمت مهنت و دستگیری جناب عالی پیشوای معظم ملت میرسد. نمیدانم کدام سخنهای دیگر را بر زبان گیرم که من مینداری خود را به این پیشوای معظم ملت رسانم. 100 سالها رنج و زحمت بیراهی، مشکلی و سرگردانی مردم کوهستان و فاجعه صدها مسافران و رانندگان در این مسیر پرخطر به صحیفه های فراموش گشته تاریخ وارد شدند و با شرافت اراده استوار، ثابت قدمی و دستورهای سریوقتی فرزندی برومند ملت تاجیک محترم امامعلی رحمان سینه کوه به جاده تخت و هموار حیرت آور تبدیل شده جای افسانه را حقیقتی بی‌نظیر معوا کرد. این شاهرگ دل و پیوندگر مرزها، این قدمهای جسورانه و بی‌بهای بنیادکاری و اقدام مهم و دوربینانه، این شاهراه سرنوشت‌ساز که در ختم سده 20 و ابتدای اصل 21 نقشه‌گیری و عملی شد، 100 سالهای دیگر در قلب پرمحبت مردم اذیت دیده و شکرگزار دیار و مهمانان و سیاحان افزون شمار با نام و پیکار بزرگمرد سیاست پیشوای دوراندیش و بنیادکار محترم امامعلی رحمان یاد خواهد شد. راغون کارزار و ننگ و ناموس و جبهه بزرگی سازندگی است.
ба таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, роғун на танҳо манбаи нуру рӯшноӣ, балки санги маҳаки номуси миллӣ, шарти иқтидору пойдории давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллат ва давлат мебошад. ҳамин азму устувору қавӣ ва матин иродагист ки имрӯзҳо кор дар тамоми қидаҳои сохтмонӣ тибқи нақшаҳои пешбинӣ гардида ҷараён дорад. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни бунёди ин иншооти азими аср. роғун арсаи номуси халқи тоҷик ва қаҳрамонии пешвои миллат. бунёди иншооти аср нерӯгоҳи барқии оби роғун дар самти расидан ба истиқлоли энергетикии тоҷикистон нақши бузург мегузорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ин иншооти бузург мебошанд. корҳои сохтмонию васлгариро дар нерӯгоҳи барқии оби роғун мутахассисони ватаниву хориҷӣ бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ иҷро менамоянд. дар иншооти нерӯгоҳи барқии оби роғун шумораи коргарон дар айни замон беш аз 18 000 нафарро ташкил дода сохтмончиёни иншооти бузурги аср дар ду баст фаъолият доранд. нерӯгоҳ барои таъмини истиқлолияти энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди истеҳсоли нерӯи барқи сабз аҳамияти стратегӣ дорад. агрегати аввалини нерӯгоҳи барқии оби роғун 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюми он 9 сентябри соли 2019 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кор андохта шуданд. нерӯгоҳи барқии оби роғун пуриқтидортарин иншооти силсилаи нерӯгоҳҳои дарёи вахш аст ки аз 6 агрегат иборат мебошад. нерӯгоҳи барқии оби роғун беназиртарин тарҳи гидроэнергетикӣ дар минтақа буда бо истифодаи нерӯи барқи ин иншоот дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии мамлакат имконияти хуб пайдо мешавад. имрӯз нерӯгоҳи роғун ба майдони воқеӣ нангу номус ва арсаи фидокории мардум ба хотири фардои дурахшони тоҷикистон табдил гардидааст. бо пурра ба истифода додани нерӯгоҳ тоҷикистон ба истиқлолияти энергетикӣ мушарраф мегардад ки он бозгӯи сиёсати муваффақонаи ҳукумати тоҷикистон барои истифодаи самараноки захираҳои обӣ мебошад. нерӯгоҳи барқии оби роғун ба майдони шуҷоату ҷонисорӣ, мактаби худшиносиву камолот ва минбари баланди ифтихору пирӯзиҳои миллати тоҷик табдил ёфтааст. сохтмони нерӯгоҳи барқии оби роғун бо заковат, иродаи матину устувор, роҳбарӣ, ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кӯшишу заҳмати халқи созандаи тоҷик анҷом хоҳад ёфт. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири кишвар раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун дилрабо мансурӣ ҷаласаи ситоди даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат баргузор гардид. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири кишвар раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун дилрабо мансурӣ ҷаласаи ситоди даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони вазорати маориф ва илм ва вазорату идораҳои дахлдор ҳайати комиссияи озмун иштирок намуданд. таъкид гардид ки озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман бевосита таҳти назорат ва сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд. раиси комиссияи озмун иброз доштанд ки соли 2025 бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун, бедор намудани завқи эҷодкориву кашфиёт дар ниҳоди довталабон дар озмун номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ илова карда шуд. масъулини вазорати маориф ва илм таъкид намуданд ки натиҷаи ҷамъбасти даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат нишон дод ки ҳамагӣ 667 довталаб ба даври чоруми озмун рохат гирифтанд.
таҳлилҳо нишон доданд ки дар даври сеюми озмун нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 1275 довталаб зиёд иштирок намуданд. ҳамзамон иброз гардид ки барои гузарондани даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур бо риоя намудани шаффофият ва дар сатҳи баланд бо истифода аз озмоишгоҳҳои замонавӣ шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. дар идома байни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифта ҷиҳати таҳкими заминаҳои ташкилии озмун пешниҳодҳои судманд ироа гардид. дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории синамоҷашнвораи дуюми байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон таҳти унвони таърихи рушди тоҷикон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ шоҳҷоиза барои беҳтарин филми ҳунарӣ ба коргардони тоҷик Муҳиддин Музаффар барои филми Моҳӣ дар шаст дода шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. саҳни театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо баргузории маросими ҷоизасупории синамоҷашнвораи дуюми байналмилалии Душанбе Тоҷи Сомон таҳти шиори таърихи рушди тоҷикон шукӯҳи ҷашнӣ дошт, ки шумораи зиёди меҳмонону синамогарон аз дохил ва хориҷи кишвар рӯи роҳрави сурх қадам зада ба ҷашнгоҳ ташриф меоварданд. منظور از این از نظر ما تشکیل چنین جشنواره‌های جهانی پیوند مستحکمتر بهتر شدن فرهنگی روابط‌ها ساختارها با یکدیگر نزدیک شدن خبر شدن دیدن از ساختارهای کشورهای مختلف فرضاً ساختار افغانستان در سینما تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان همه این مفیدگری های مفاد زیادی داره همچون اگر جدا جدا و از دیگر خبر نداشته باشند از این قدر بهتر است که در یک مجمع زیبای جهانی فستیوال فیلم هایشان یک دیگر را ببینند تفاهم کنند تبادل نظر بکنند در آینده مشترکات ساختارهای مشترکات پیدا کنند این ارزنده است برای ملت ها. дар ин ҷашнвораи байналмилалии синамоӣ ҳамзамон чеҳраҳои муваффақи синамо ҳузур доштанд, ки ба шукӯҳи чорабинӣ шаҳомати дигар зам мекарданд. зимни маросими ҷоизасупории синамоҷашнвора синамогарон аз Эрон, Беларус, Озарбойҷон, Узбекистон, Қирғизистон, Русия, меҳмонон ва дӯстдорони синамои тоҷик иштирок намуданд. дар оғоз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз дошт, ки синамоҷоизаи байналмилалии Тоҷи Сомон бо роҳнамоӣ ва дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон баргузор мегардад. ҳамин тавр ҷоизаи беҳтарин коргардон ба Алексей Герман аз Русия барои филми «Ҳаво», ҷоизаи беҳтарин наворбардор ба Константин Бесаҷе аз Беларус барои филми «Қасри сиёҳ», ҷоизаи беҳтарин оҳангсоз ба Фарзин Халакбар аз Эрон барои филми «Моҳӣ дар шаст», ҷоизаи беҳтарин нақши мардона ба Алтаншагай Ганбаатр аз Муғулистон барои филми «Падар», ҷоизаи беҳтарин нақши занона ба Анастасия Тализина аз Русия барои филми «Ҳаво» ва ба Тахмина Раҷабова аз Тоҷикистон барои филми «Хоби сурх» дода шуд. сипоси беандоза ки ана ҳамин меҳнати мо ҳунармандонро маҳз меҳнати манро дида қадрдонӣ карда интихоб карданд ва имрӯз маро соҳиби мана ҳамин номинатсияи беҳтарин нақши занона дар филми «Хоби сурх» табрик карданд ва ин ҷоизаро бароям супориданд. инчунин ҷоизаи беҳтарин филми ҳунарии кӯтоҳ ба филми кӯтоҳи «Занги шомгоҳии» коргардони қирғиз Саодат Казакбаева, ҷоизаи махсуси ҳакамон барои филми «Қазоқӣ шаҳрвандони бом» ба Гулшод Сумангулова, ҷоизаи таваҷҷуҳи тамошобин ба филми «Шаҳзодаи Иван Маниев» аз Молдова ва ҷоизаи махсуси раиси шаҳри Душанбе барои саҳми муносиб дар рушди кинематография ба Турахон Аҳмадхонов аз Тоҷикистон тақдим гардид. من خیلی از این فستیوال امسال خوشنودیم از آن است که بسیار فیلم های زیبای به تاجیکستان از دیگر دولت ها آورده شدند و در زیاده از 40 نمایی یعنی فیلم ها در تئاترهای تاجیکستان نمایش‌ها داده شدند که مردم ما نیز با
با اثرهای جهانی یعنی با دیگر دولت ها نیز شناسایی پیدا کرده شدند. ҷоизаи синамо бидуни марз ба филми духтари капитани коргардони рус Лариса Садилова барои саҳм дар рушду таҳкими дӯстии халқҳо ва ҳамкории синамогарони кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дода шуд. дар маросими имсолаи дуюмин синамоҷашнвораи байналмилалии тоҷи Сомон шоҳҷоиза барои беҳтарин филми ҳунарӣ ба коргардони тоҷик Муҳиддин Музаффар барои филми Моҳӣ дар 60 супорида шуд. тамоми гурӯҳи эҷодиро табрик мекунам. тамоми гурӯҳи эҷодие ки дар ин филм заҳмат кашиданд, оғоз карда аз муаллиф то ҳунармандон ва созандагон ва продюсерон, таҳиягарон. ин барои баланд бардоштани рӯҳияи тими мо хеле муҳим буд. ҳадафи ҷашнвораи тоҷи Сомон ҳам ҳамин аст. як ангеза дар вуҷуди эҷодкорон ба вуҷуд овардан аст. як оташе фурӯзон кардан аст. ман умедворам ки тоҷи Сомон садсолаҳо умр мебинад ва барои рушди синамои миллӣ хизмати бузург мекунад. синамоҷашнвораи байналмилалии душанбе тоҷи Сомон дар 2 сол як маротиба ҳамчун рӯйдоди байналмилалии фарҳангӣ барои сокинон ва меҳмонони пойтахт баргузор карда мешавад. барномаи синамоҷашнвора озмуни филмҳои ҳунарии пурра ва озмуни филмҳои ҳунарии кӯтоҳ, барномаи ғайриозмунии филмҳо ва намоиши филмҳои классикиро фаро мегирад. ёдовар мешавем ки ҷашнвораи мазкур аз 15 то 20 октябри соли равон идома кард. намоиши 13-уми байналмилалии китоби душанбе оғоз гардид ки то 22 октябр идома меёбад. дар намоишгоҳ намояндагони корхонаҳои табу нашри беш аз 10 давлати ҷаҳон ва ноширони Тоҷикистон китобҳои тоза нашрро ба намоиш мегузоранд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе бори 13 аст ки дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе ташкил шуда аз ҷониби зиёиён ва аҳли ҷомеа хушпазироӣ меёбад. зеро ин намоишгоҳ дар таҳкиму густариши робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо мамлакатҳои дӯсту бародар, ташвиқу тарғиби китоб ва китобхонӣ, тарбия ва тандурустӣ ва маънавии насли наврас ва ҷавон тавассути мутолиаи осори адибон нақши созгор мегузорад. зимни маросими ифтитоҳии роҳбарияти вазорати фарҳанги мамлакат аз аҳамияти баргузории ин намоишгоҳ ҳарф зада иброз доштанд ки дар ин намоишгоҳ номгӯи зиёди китоб дар ҳама жанрҳои эҷодӣ ба маърази дид гузошта шуданд ки афкори мухталифи ҷомеаро фарогир мебошанд. зикр шуд ки баргузории чунин намоишгоҳҳо барои муаррифии бештари эҷодиёти пурғановати адибону нависандагони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ заминаи хуб фароҳам меорад. зеро пешрафту тараққиёти ҳар як кишвар аз насли ҷавону бомаърифати ӯ вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус равона кардааст. ҳадаф аз баргузории чунин намоишгоҳ дар радифи дигар чорабинҳои муҳими фарҳангӣ дар он аст ки мо таърихи тамаддуни худро, арзишҳои миллии худро ба ин васила ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунем, ба наслҳои оянда муаррифӣ мекунем ва барои тақвият додани фарҳангшиносӣ, таърихшиносӣ ва арз гузоштан ба гузаштаи бою ғании худ мебошад. намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе барои ноширони ватанию хориҷӣ фурсати тиллоиро низ фароҳам овард ки бо ҳамдигар аз наздик мулоқоту гуфтугӯ кунанд, аз таҷрибаи якдигар баҳравар гарданд ва бо ҳамдигар равобити дӯстию ҳамкорӣ барқарор намоянд. яъне ҳадафи баргузории намоишгоҳи 13-уми байналмилалии китоби душанберо масъулин ба намоиш гузоштани камёбиҳо ва дастовардҳои соҳаи табу нашри миллӣ дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин тарғибу ташвиқи мероси адабии мардуми тоҷик ва шиносоӣ бо адабиёти ҷаҳон, омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии соҳаи табу нашри китоб, истифодаи таҷҳизоти муосири полиграфӣ ва дигар маводи чопӣ маънидод карданд. ин сол дар намоишгоҳ беш аз 10 давлати дунё Россия, Эрон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷону Хитой ва чанд кишвари дигар ширкат варзиданд. дар гӯшаҳои гуногун асарҳои бадеӣ, илмӣ, таърихӣ, кӯдакона ва маҷмӯаҳои нав ба таври васеъ ба маърази дид гузошта шуданд. намоишгоҳи китоби душанбе ба ҳукми анъана даромада ҳамасола муҳити муттаҳидсозандаи аҳли илму адаб, ноширон ва дӯстдорони китобро фароҳам меорад. қобил ба зикр аст ки намоишгоҳи 13-уми байналмилалии китоби душанбе то 3 рӯз идома ёфта барои дӯстдорони китоб имкони хубест то бо нашрияҳои нав ва осори беҳтарини адабиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ шинос шаванд.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی کارهای آبادانی و سازندگی در همه سمت‌ها وسعت می‌یابند. همزمان با بنیاد انشاءات نوی مأموری و خدمترسانی به تعمیر و از نوسازی راه‌های محلی نیز توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. گزارش همکاران ما. استقلال دولتی کشور در رشد و پیشرفت همه بخش و ساحه‌های خوجگی خلق مملکت مساعدت کرده با راه‌اندازی اقدام‌های نجیب و سازنده سال تا سال مملکت ما به دیار آباد و پیشرفته تبدیل یافته ایستاده است. بنیاد و به استفاده دادن بنا و انشاءات خوشتر و مهیا نمودن انفراساختار محل بهر نویل گردیدن ساکنان به زندگی شایسته از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد که به این خاطر مرحله به مرحله تدبیرهای آبادانی وسعت بخشیده می‌شود. در این دوران ناحیه عبدالرحمن جامی با تشبث مقامات محلی و حصه‌گذاری صاحبکاران و ساکنان وطندوستش آباد و زیبا گردیده بهر تامین شرایط کار و روزگار تدبیرهای نظررس انجام داده شده است. باغ و گلگشت و دیگر مکانهای فراغتی در مرکز ناحیه بنیاد یافته بهر استراحت و دلخوشی جامعه بخصوص نسل نورس و جوان امکانیت‌های معاصر را فراهم نموده است. در این برابر سیمای معماری مرکز ناحیه با نصب گردیدن چراغ‌های گوناگون روشنی دهنده زیبا و نظرآبا گشته برای گشت و گذار مهمانان و ساکنان هنگام شبانه نیز مساعد گردانیده شده است. تعمیر و از نوسازی راه‌ها یکی از بندهای اساسی نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی بخشیده به استقبال شایسته جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور محسوب یافته در این سمت مسئولین در همبستگی با ساکنان و صاحبکاران راه‌های اهمیت محلی داشته را نیز منفرش کرده ایستادند. چنین اقدام سازنده در راه اهمیت محلی داشته دهه پراوده جماعت دهات وخشانی ناحیه عبدالرحمن جامی انجام داده شد که در بهسازی روابط نقلیات گوناگون جمعیتی نقشی مهم می‌بازد. راه مذکور با درازی 1 کیلومتر و پهنایی 6 متر توسط تکنیک‌های ساحه با صفت بلند اسفالت پوش کرده شد که در آینده می‌تواند سالیان زیاد به مردم خدمت رساند. با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان محله اقدام گرفتند که یکشان انشاءات را ساخته به استفاده دهند. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی راه‌های اهمیت محلی داشته را منفرش نمایند که در فصل‌های زمستان برای رفت و آمد واسطه‌های نقلیات و هم پیاده‌گرد یعنی که مانعی‌ها به وجود نیاورد. در مجموع از جانب ساکنان، صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه محله اقدام‌های زیاد پیشه گرفته شده است که ما حرکت می‌کنیم تا با تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با پرگی راه‌های اهمیت محلی داشته حدود دهه را پورا منفرش نماییم. در زمینه کارهای سازندگی به این مانند از اول سال جاری در این دهات با عزم ساکنان 500 متر راه اسفالت پوش و نزدیکی 400 متر دیگر بتون پوش کرده شده است که این تدبیر از یک جانب در حل مشکلات روابط واسطه‌های نقلیات مساعدت نماید، از جانب دیگر در زیبایی سیمای محلی زیستی ساکنان نیز نقشی مهم می‌گذارد. با وسعت دادن چنین عمل‌های آبادکاری ساکنان دهات مذکور همچنین برای فراهمسازی شرایط سازگار بنیاد سیمخانه‌های ایلاوگی، کشانیدن خط برق، عوض نمودن سیمچوب‌های فرسوده و روشننمایی کوچه‌ها تدبیرهای زیادی را عملی نمودند که امروز این دهات در حال رشد قرار گرفته است. سیدشاه اشورعلی‌زاده، اسکندر سیدزاده، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. در جماعت شهرک 30 سالگی استقلالیت ناحیه فیض‌آباد در دایره عملی‌سازی هدف‌های سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای بنیادکاری و آبادانی ادامه دارند. بنیاد انشاءات گوناگون ساحه به بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان مساعدت می‌نماید. گزارش در این خصوص. انشاءات سه‌آشانه تا مکتبی که در دهه زرکمر جماعت شهرک 30 سالگی استقلالیت بنیاد گردیده ایستاده است از عملهای آبادکارانه اهل جامعه دهاتی مذکور شهادت می‌دهد. ساکنان دهه زرکمر در پرتو هدایت‌های سازنده دوام سال جاری در برابر بنیاد نمودن مؤسسه نوی تا مکتبی همچنین با راه‌اندازی تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در دهه یک قطار انشاءات مهم را بنیاد نموده ایستادند.
маркази инкишофи кӯдак аз зумраи он иншоот маҳсуб ёфта дорои 2 симхона мебошад ки айни замон марҳилаи охирин корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо идома дорад. фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои сокинон маҳаки асосии масъулон ба шумор рафта, бо ин мақсад дар деҳаи фатҳободи ноҳияи Файзобод сохтмони якчанд иншоот идома дорад. дар шафати муассисаи таълимии деҳа айни замон бунёди бинои маркази инкишофи кӯдак вусъати созандагиро касб намудааст. таъмини 350 хоҷагии деҳаи мазкур бо оби нӯшокӣ ҳам дар доираи тадбирҳои ободонӣ бо саҳми дастаҷамъонаи сокинон ба сомон расонида мешавад ки бо ба анҷом расонидани корҳо аҳли ҷомеаи деҳаи Фатҳобод бо оби нӯшокии тоза таъмин карда мешаванд. ин ҳама ободиҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳадафҳои бунёдкорона бо саҳми сокинон, мардони баруманд, ҷавонони меҳандӯсти ҷамоати шаҳраки 30-солагии истиқлолияти ноҳияи Файзобод бозгӯи он аст ки бо амалӣ гардидани нақшаҳои созандагӣ сокинони деҳоти мазкур ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол менамоянд. маҳмадари Абдукарим, Хайрулло Холмуминзода, Аюби Маҳмурод, Файзобод, Ахбор. дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Саравшан як қатор ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ва дар ҳолати садамавӣ қарор доштани таҷҳизоти барқиро ошкор намуданд. гузориши ҳамкорони мо. ҳарчанд аз таъсиси агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муддати дароз нагузашта бошад ҳам, лекин масъулину кормандони ин ниҳод аллакай тавонистанд чандин ҳолатҳои дуздии қувваи барқ, ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқу гармидиҳӣ, риоя нагардидани ҳолатҳои бехатарӣ аз ҷониби сокинон, дар вазъи садамавӣ қарор доштани биноҳои хизматрасонӣ, тағйир додани нишондоди таҷҳизоти барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи барқи истифодашуда ва дигар ҳолатҳои ба ин монандро ошкор намуда, нисбати масъулини дахлдор парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ тартиб диҳанд. Аммо ҳоло ҳам ҳастанд нафароне ки ин ҳамаро нодида гирифта ба масрафи зиёд ва дағалона вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ роҳ медиҳанд. зимни доир намудани чорабинии навбатии санҷишӣ аз ҷониби масъулину кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан ошкор карда шуд ки дар ҳамоми воқеъ дар кумитаи маҳаллаи боғот қоидаҳои бехатарии истифодаи нерӯи барқ дағалона вайрон карда мешавад. гарчанде ки ҳамоми мазкур зиёд аз 50 сол инҷониб фаъолият мекунад, лекин таҷҳизоти барқрасон, гармию буғдиҳанда ва обгармкунӣ умуман таъмир нагардида, бар илова дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ҳаммом на бо ангишт, балки пурра бо қувваи барқ фаъолият дошта, симҳои баландшиддату пастшиддати барқрасон фарсудаву кӯҳна гардиданд ки ба бехатарии ҳудуди бино ва ҳифзи солимии сокинон таъсири манфӣ мерасонад. масъулину кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан ҳамзамон муайян намуданд ки мутасаддиёни ҳамоми болозикр ҷиҳати таъмири хатҳои интиқоли барқ ва пурсамар истифода набурдани нерӯи барқ чораандешӣ намекунанд. чунин ҳолат дар баъзе аз нуқтаҳои истеҳсоли маҳсулоти тезтайёри бозори марказии хӯроквории шаҳри Истаравшан низ ба назар мерасад. масъулини ин нуқтаҳо ҳангоми омода намудани хӯрока на аз таҷҳизоти муосири каммасраф, балки аз воситаҳои сермасрафи худсохти барқӣ истифода намуда, бо ин восита ба хароҷоти беҳудаи барқ сабаб мегарданд. дар вақти гузарондани рейд маълум гашт ки шаҳрванд аз таҷҳизотҳои худсохт истифода бурда шуда нисбати онҳо мутобиқи талаботи худи қувваи барқ ва гармӣ моддаи 394 қисми 1 тартиб дода мешавад. мавриди зикр аст ки дар раванди ташкили рейду санҷишҳо кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан мунтазам дар байни аҳолӣ суҳбату вохӯриҳо доир намуда ба сокинони шаҳру деҳоти минтақаи Истаравшан варақаҳои тарғиботию иттилоотӣ тақсим менамоянд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, шаҳри Истаравшан, ахбор. имсол нисбат ба солҳои гузашта пахта ҳосили бештар дошта, ҷамъоварии он дар ноҳияи дӯстӣ ҷараён дорад. аз заминҳое ки имсол ба гардиши кишоварзӣ дароварда шудааст, аз якум чинак аллакай 50 центнери ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад.
این زمین ها تا این وقت بکار خوابیده بود و امسال مهنتکشان ناحیه دوستی باری اول در این موضع در میدان 12 گکتار با اصول معاصر کشتی پخته گذرانیدند. الکی حاصل 2 مراتب جمع آوری شده است. نتیجه های استحصالی نمونوی معرفی می‌گردد. از این میدان ها از دو چینک الکی 54 سانتی حاصل گرفته شده است. این مکان تا این وقت زمینی بکار خوابیده بود و کشتی پخته با اصول عنعنوی گذرانیده شده. آبیاری توسط قطرگی انجام داده شد. انتخاب تخم‌های با حرارت بلند تاب‌آور، رعایت اگرتکنیک کشت و پرورش و مهنت پیوسته امکان داد که خواجگیداران محلی در ناحیه دوستی در جمع‌آوری حاصل به نشانداد نمونوی نائل شوند. حالا در زمین قرار داریم که خواجگی دهقانی سامون باری اول که کشتی پنبه‌دانه رو میگذراند و در 2 چینک 54 سانتی حاصل به دست آورده است. در جماعت شهرک خرمدیار ما امسال 40 گکتار زمین رو از زمین‌های چراگاه، از زمین‌های بویر ما به گردش کشاورزی وارد نمودیم. این میدان نو به گردش کشاورزی در آورده شده است و خواجگیداران با بنیاد آبندوار امکانیت را برای آبرسانی به طلبات مطابق می‌گردانند. دوستی از جمله ناحیه‌های اگراری کشور محسوب یافته، حالا هدف مهنتکشان برای موفق شدن در تجربه معاصر کشت و پرورش زراعت روانه کرده شده است. در دوره‌های گرمی آبیاری سریع‌وقتی و اجرای دیگر عامل‌های اگرتکنیکی به نشوونمای خوب و فراوانی حاصل پخته باعث شده است. فعالیت خوب 42 پایگاه آبکشی به این مساعدت نمود. در مجموع عامل اصلی تامین فراوان حاصلی را خواجگیداران با از خودکنی میدان‌های نو، انتخاب تخم‌های مطابق با شرایط کنونی اقلیم، دادن غذا و مهنت پیوسته مربوط می‌دانند. در مجموع سالی روان در ناحیه دوستی 54 گکتار زمین به گردش کشاورزی درآورده شده است. ما امسال در جماعت شهرک خرمدیار موافق نقشه اداره کشاورزی ناحیه 3350 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندیم که خواجگی‌های دهقانی در وقت‌های اساسی، در وقت‌های ضروری کارکردهای خوب گذراندند و تا امروز ما موافق نقشه که ما به ما گذاشته بودند 9304 تن بود. ما تا امروز 10250 تن پخته چینده به پونت‌های قبول کننده برده سپاریدیم که 110% نقشه را تشکیل می‌دهد. امسال مهنتکشان ناحیه دوستی در مجموع در میدان 7300 گکتار کشتی پخته گذراندند. به حالت 18 اکتبر 19500 تن حاصل جمع‌آوری کرده شده است که از اجرای 113% دورنما مژده داده می‌شود. این نشانداد نمونوی در جمهوری ارزیابی می‌گردد. حالا در پختزار همه سرگرم کار بوده، مقصد به جمع‌آوری پوره حاصل روانه کرده شده است. هدف خواجگیداران به استفاده پوره امکانیت‌ها، جمع‌آوری پوره حاصل، بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی و سهم نمونوی گذاشتن در تولید اشیاء خام محلی برای صنعت کشور روانه گردیده است. نوروزی عزیزلو، رجب علی محمدعلی، دوستی اخبار. марҳилаҳои фаъоли машқҳои муштараки бародарии шикастнопазир 2025 бо баргузории чорабинии тантанавӣ дар тамрингоҳи фахрободи гарнизони хатлон оғоз гардид. дар расми ифтитоҳи машқҳои мазкур сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. 20 октябр дар тамрингоҳи фахрободи гарнизони хатлон маросими ифтитоҳи расмии машқҳои муштарак бо нерӯҳои сулҳҷӯёнаи кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таҳти унвони бародарии шикастнопазир 2025 ва тамринҳои махсуси ҷузъутоми ҳифзи радиатсионӣ, кимиёвӣ, биологӣ ва ёрии тиббии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ мония 2025 баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи машқҳо сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант бобоҷон саидзода, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ эмангали тасмагамбетов, сардори ситоди муштараки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ генерал полковник андрей сердуков, намояндагони нерӯҳои мусаллаҳи ҷумҳуриҳои беларус, қазоқистон, қирғизистон, русия, тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ
иштирок доштанд. зимни ифтитоҳи маросими расмии машқҳо вобаста ба сиёсати сулҳҷӯёнаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳамкориву ҳамоҳангии ҳукумати мамлакат бо кишварҳои шарику ҳампаймон созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон қайд кард ки муқовимати созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ бо таҳдиду буҳронҳои гуногун бо назардошти таҳаввулот ҳамеша дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар давлатҳои узв қарор дорад. вазъи ноустувор ва зудтағйирёбанда дар минтақа омодагии нерӯҳои дастаҷамонаро баҳри иҷрои вазифаҳои пешбинишуда боз ҳам муҳимтар мегардонад. баргузории чунин як тамрини васеъмиқёс ба вазъи босуръат инкишофёбанда нигаронида шуда омили мазкур зарурати муттаҳидӣ ва дар ҳамгироии муштарак амал карданро ба миён овардааст. зимни суханронии дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ имангалӣ тасмагамбетов таъкид карда шуд ки машқҳои дарпешистода ба такмили касбияти ҳайати шахсӣ дар омодагӣ ва гузарондани амалиётҳои сулҳҷӯёна инчунин баланд бардоштани сатҳи омодагии саҳроӣ ва ҳамоҳангии ҳайатҳои миллӣ мусоидат хоҳад кард. чорабинӣ бо гузашти низомии ҳайати шахсии иштирокчиён дар пойгоҳи баргузории машқҳои муштарак ба анҷом расид. қобили қайд аст ки аз 20 то 24 октябр дар тамрингоҳи фахробод марҳилаи фаъоли машқҳои муштарак бо нерӯҳои сулҳҷӯёнаи кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ бародарии шикастнопазир 2025 баргузор мешавад. ин тамрин ба омодагӣ ва баргузории амалиёти муштарак аз ҷониби қувваҳои сулҳҷӯёна нигаронида шудааст. дар чаҳорчӯби машқҳои навбатӣ бори аввал тамринҳои махсус бо иштироки ҷузъу томи ҳифзи радиатсионӣ кимиёвӣ ва таъминоти тиббӣ баргузор мешавад ки ҳадафи аслии он таъмини амнияти биологӣ ба шумор меравад. дар тамринҳои бародарии шикастнопазир 2025 ва мониа 2025 ҳайатҳои низомии беларус, қазоқистон, қирғизистон, русия, тоҷикистон гурӯҳҳои амалиёти ситоди муштарак ва котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иштирок доранд. дар ин тамринҳо зиёда аз 1500 нафар афсарону сарбозон беш аз 200 техникаҳои ҳарбӣ мошинҳои махсуси низомӣ чархболҳои ҷангӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ҷалб мегарданд. марҳилаҳои фаъоли машқҳои муштараки қувваҳои мусаллаҳи давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шакли омехта бо марҳилаи ниҳоии машқҳои муштараки зидди террористии мақомоти салоҳиятдори кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил иттиҳоди зидди террористӣ 2025 баргузор мешаванд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.